Embere geresireho ubuhinza mutuma kandi urutindo rubire rw'empaji nkuru omu kutunguka kw'ekyangeki. Tusaba abebembezi bitu okusinga members bitu ba parliament babase kugenda babatakubasa kugira ngo nibabasa bonka abantu kugira ngo batukore babase kugenda baturobingire. Chairman w'entebe ya katano mu Rukazo araganise korengana n'abebembezi abandi mu district okureba ngo eshongeji yakorwaho mbwire. Twataho integateka yo kurondo twatubateireho ekintu cyaho naho emitimbweni abantu bawe baho n'abana bakuza gukora imirimo abakuza mu mashomero abantu bakuza gukora imirimo kunoku rero twaza kugenda turebe aba members bitu ba parliament abinagambire nabo rero turebe abo kuba ejenguto yo niyegomborora kandi egomborora nayo teine kugira ngo basakora twaza kubateye temporary nko twakikirizaho inshaba abebembezi baitu kutandikira hari honorable members of parliament honorable Yanchi Motion na Jennifer Muhesi kwija kutwatsa urutindo rutwireho konkamiza gahiminti kiro mu nshozo za buhwejo garweyeriri kinamizi minji munonga kugakurwo ruguru gatera karva sekera yinemwe nyoni intekateka tukabe tukora rayini ibiri nari shatu One budani Motion yasereze onko kansara kuyana kigamba miliyoni 3 n'emitwaro nkaga tunangwa kabanza atsindikira 3 kiza kutwaje kutuzamara yatwongera 5 twastartinda koke kora izagiremu no shoti niyo itarabenunje cya kabiri kinamizi mingi Gashakwa Richard Nahabwe.